Vanoi muntin le gamtina cheng kuki cha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uve tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Meitei Union Tribe min Kuki Haosa kivaipoh nademna ne Myanmar gam'a ko na dankal mi hinpuilut na ngo na Kuki te Haosa kivaipoh na ziin Myanmar akonin dankalin gamsunga ahong chawlut zinguve tin Meitei Union Tribe in ngo na ane uve achi sa 1976 kuma Kuki te Haosa kivaipoh na government in sumang na ding thulu na anabol wang in politics a phachom ki hol na in tu chanin azui jing na la uve ati Meitei Union Tribe in thuso abol na achun tangkhul na ga ho Haosa ho le Kuki zo Haosa ho aki khle e Kuki zo Haosa ho hin atu thu in vai abol uve thunei na thanei na zo si ama adan in a in gamle go zo si ama a hi in chule khosung khan to na dinga government a kon sumle pai sanction gi bol ho abon in ama chang ji tai hinla tangkhun na ga ho Haosa hon hitabong thanei na hi anei po vi ati Manipur Legislative Assembly Hills Area Order 1972 dan hi ama alam lawin akimang cha in Haosa hidinga lomlo mi khat towin khotha asanin hechi khosunga chengding in Myanmar akon in agu in mi asang aza ahong ki puilut jing in tin Manipur Meitei Tribe Union chun ngo na anaye hichi ji hin gamsunga khotha tampi akisa do tai ati hechi chungchon ahin Indian government in illegal immigrants ho vote bank aman cha na ding in voter list a aminu achon sa e hitabanga go thima hong chawlut ho hin Aadhaar card job card ration card anei uvin welfare scheme tampi chanvo achang tawe ati Myanmar kama kon go thima hong chawlut ho zo se hop tha na ding in Indian government in min ki che elo any Kuki tribes mang cha in scheduled tribes ST list a apan sa yetin ngo na zong anei uve achi sa date 3 August 2022 ni khochun Manipur government in khokhat a in ko som nga be umna chule house tax ki pi na ho bo chu recognize ki building a hitin order anaso in hinla Kuki khotam ta ahin in ko sagi get bo achenge ati Manipur thingthlang a Kuki te ahong chenlo awa chu naga ho sa ho hinga kai tax anapi ahi in hinla tu hin amho zo agam nei te dan in akise uvin agam nei tu te ahin no do tawi ati tu hin amahon Manipur a gamtum phabe pupagam danin achu tawi ati aji sa kum 1967 chun Manipur government in Kuki Haosa kivaipoh na sumang na ding in thulu na ananei in chu Indian president in 14 June 1964 ni ho a no pi na anei to hlonin nisim som 20 June 1967 chun Gazete a aneki sotai chule achi sa February 2024 chun Kuki Haosa kivaipoh na sumang na ding in Manipur Legislative Assembly in thulu na khat anasim kiti ati Kuki te Haosa a kivaipoh na zi hin achi sa 1991 up 2001 sung hin Manipur sunga za chombe in anapung uve chakpi karong 118% machi 65.46% kamzong 60.95% tingnopal 54.48% saitu gampazol 54.12% chule chorachanpur 40.77% in anapung uve Hichimun ho hi atamzo Myanmar akon gu thima hong chawlut ho chen ningen ahitin Manipur Tribe Union chun ngo na anayi source from Nitin to So Daily News Mau MLA pan agam sung khanto na dia football ground achang a MLA mai khanin hitabang asim do hi pa chan umta le kihil na thei ta hi zalam I care minpu computerized eye test clinic khat ki hong do ta Saparmaina 7 December Sunday 2025 Saparmaina bazar sunga khanto na za chom ahong thlungjing to ke thlonin zan hi ni khozong chun NC complex a thlangsung mi te dia phachom ta I care mitzen na tha khat EBC pastor Pulunlam minister hinan anegi thin so tan hi chi I care hi Monday ni ho apana ki hong panding a hitan mit to kisaya boina nei zo sin madam boy si ika kivet sawa angai cha lo le ai mit be chule adang imujing thei diu hitai serious case operation ngai cha hojong ama line a munchoma aman bai je ma bol thei hiding a hi
galka nga pat ki homat pinom honzong anoya contact number te ni hi iman cha thei u hi 9612716515 ahi lo le 8787673718 contact in a bozing thei u hi India dia good news Elon Musk le Indian government ki hoto na dungzui in Indian gamsunga hi Elon Musk in internet asim interlink chu kumnga sunga dia India sunga dia phalna akipi ahitai hichi interlink hi hoilai mun hizong le lu theding India telecom service hon aphalal nawmun apha zolo nawmun hoti chu remote area thinglangam gammang le mihim chen na gam ha sa ho azong nomta a satellite akon a internet api ding hoilai chan hile nomta internet man the ding ahitai ima boina ha na internet na kon ta loading ahitai koichu indigenous ham koichu illegal immigrants ham koichu tribe ham koi ho chu clean ham ipi ake sewang in k6c nasim over k6c no ya kim a umphat in kuki hi ipi ham di ho tribe mindan in to tai hiji chun kim lam kai tha hon hiji chungchang thu hi hoita in hingel tu zemovin tomun aki su lo le din mun jong ki su lo ding hi lam kai hon sa le thlang thu boipi hi ovin kuki lam kai hon kuki thu bo boipi ovin clan sub clan tribe sub tribe nomenclature illegal immigrants foreigner refugee indigenous kiti ho hi koi chu ipiham ti het khan a politics bol ngai hi politics bol dan di lo ja kinot den I utawi source from Kuki land Kuki country Kuki hi veti a hangsan ta le za chalo hel a seizing ding a hi chin mizo zo zomi bon mar paite simte gangte vaiphei zo chorei darlong kom aimol koireng chiru chule adang dang ho hi Kuki hi veti a seizing ding a hi Kuki hi veti a kise hi zo thu kise a hi pon sim thu to sim kise a hi pon heze achon Kuki hi veti a seizing ding a hi mi hon bon zo hi ve zo mi hi veti a zo thu le sim thu to sim ho bo adin pi ngam uwa a hi le pathin tun sa Kuki namin van noi nammi pi ten recognize abol Kuki namin chu ipi chu ne ki chat wa koi chu na za chat wa inam min kisan na se ngam ji lo uham so pi mizo mar chin bon paite aimol vaiphei zo chiru adang dang ho hi historical record le recognize dungzui a chu Kuki a hi ve heji a chu am ho pom le pom lo thupi a hi poi Kuki hi ve ti a ha se ya ise iwa ise se jing du chu athupi pen zo hi kito na ding le kipum khat na ding min chu zo mi ho a hi poi kito na ding le kipum khat na ding min chu Kuki zo hi ti chu sumil hi ubin bai sa sang haukip Kuki nam sunga ipiham ti ho hi amu mo se jing aza ta san jing mingol tabang numei mitam tabang a hi be 19th laya thumlam gam kaya kon missionary ho ahung ovin gospel ahung thang sabude kumsat loka in abon ovin Christian sa ko in alut gam tawi kumsom ni somthum zovin Middle East lang a kon in Judaism ho ahung kin ovin a hile mi tampi in ata san pan kin ovin Christian sa ko a kon in Judaism sa ko a mi tampi alut pai ki tawin a hi tale Mizoram a kon in simthu zo politics ahung kin in a hile kim lam kai hole KNO lam kai hon ata san masat pen kit ovin tu hin mi phawep khanin apen PP ovin a hi aban kinin meilhe gal zaven chin kholam in PP thu pon ham khat a hin bol kit in a hi le neolaya jisu thong khulun nungzui ho ke seidan in mi tampi in ata san kit tawin a hi mingol lam za thang in nampi le ami te do ne in athi na thei thil tampi abol do zo nung in thudi thuta khatleni a hin sei do ze in mingol pa chu miching a hi tin adom le ki tawin a hi adang ol sei tawte a umdan hi kin jong January de 10 khu Christmas ni khu a hi tin sei leng mi tampi ata asan I ki dingo a hi so pite thil tampi chunga niki thuta zo lo zong le thil khat be chungin ki thuta ovin bai sa sang haukip so hi chan chun eki chai tai thu so abana anangai khom ki dingin lem ne hi chewe thu so hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed